Груди почти тозаю, лекин боя брем бушве мешавам. Детский кислород грифтам даруш. Тозамам бая пеш. Ҳар саҳар пешакор бар омадан якум шад меброем мошина мойка мекунем. Пеш хона да мойка самообслуживания астай бародару. Лекин самое главное мо якум замзам медроем. Иншалло як бародари тоҷик астай ҳар саҳар барои ӯ инагда самса ягончи гарма как мегирим мебарам. Да уҷа кор мекунам. Баъд корро барор мегира гуфти гап байрӯи миллион мешавад. Лайфхак аётон абруред. Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарум Абдуғафур Ҳусайнов канали Тоҷдорон. Ина имрӯз алҳамдулиллоҳи вақту соат расид далгаждани видео оиди кор дар тарифи бизнес класс. Худо хоҳад сёмка карда пешкаши шумо мегардонам. Ҳамашам мефаҳмонам чӣ камбудии дора, чӣ плюси дора оиди бизнес класс. Худо хоҳад пешкаши шумо мегардонам. Аки мо чанд бор дар чанд видео бишад кардем, бояд мо вақти пеш сёмка мекардем, лекин якум шуд мо бародар ҳастем, мо бояд якдигарро бифаҳмем. Шидан моментое ки мо натонистем по уважительным причинам гуфти урусо. Имрӯзарам худаш иншаалло ма пурратар полностью систематически гуфти ҳамун урусо ки мефаҳмонам шумода, лекин бахшиши зиёд як смена кор карда наметонам. 12 соат 14 соат чтобы кор кунам реальный результат. Но то что ҳастай ма шумода мефаҳмонам тарзи заказо дар ки ҷоя чӣ хеле мақсад кадом документ кати мегирад, чӣ хеле экзамен бигзарем, мисол чӣ хел мошина аренда бигирем, аренда чанд сумай, депозит чанд сумай, мисол ёки авария кардани мошино 5-6 миллион местан чӣ хеле, мисол дар ин ситуация чӣ кор мекунен. В общем все равно видео аҷоибот меояд. Ман мумкин даже ягон заказ кунам, полностью процесса бифаҳмонам. Барои чӣ ки ҳозир бародарон ман фикр кардам майли браваои нама ҳама корора мепартом, аки иншаалло сёмка мекунам. 12 соат шумо дар результат нишон метам. Но шумо аётон аброрен ки ҳозир новогодни праздниковая пешаи соли навай дар бизнес класс қариб ки ранги экономай заказ. Яъни дам ба дам рафтесай мардам 20 сум 30 ҳазор кор кардесиян. Барои ҳамин ма ҳозир ҳеҷ када наметонам хес сёмка кунам шумо дар ҳозир новогодни праздников кати результати деунара нишон битум пагаб рӯем кор кунем, кор набоша бабгем бла астағфирллоҳ бародарам ақорат намекунам, хеле гапо яке адам ромад хай бабгем яъни гӯкенда ака Абдуғафур ёки Абдуғафур бародар сёмка каду дар кисаам мондагӣ будум заказм додам бародаро мошина мойка кардагӣ нести моли сразу ява ушапа кардан дар кӯ биё я 50 рубл аброр сразу я 50 рубл аброр ки дер кардам ана барои анами анам хеле хуб айда бародарӣ кати бародаро ман гуфтам тез брор то дер оварди атминит кардам ина намия шери нарадин намия дударин ай ҷабиё заказ гирифтам то 50 рубл сразу мебироварди мошина мешутам атминит намекардам заказ ман бахват буд ман биги карпа кати мекунам худам мо нол бачаҳо дар кор мешавад заказ атминит чи ана ки сару форма военный полный рост мо линия даем мошинча тоза хай берун ку хто медонем погода ганда ҷазира бурдарав ҷазир мешам но все же маълумае ки саҳар мошина шутавдем биёин якум чуд ман мефаҳмонам бародаро ин фарқ надорад шумо дар кадом тариф кор мекунен мақсад экономия комфорт плюс бизнес дигару дигар ҳама вақт мошини тоза ҳам худтон да приятняй ҳам пассажиро да приятняй ай ҳамин сабаб шумо метавонед чиви зур кор кунед ай ҳамин сабаб метавонед ки рейтинготона бардоред ман дидагим бисёри бародаро меган и так рейтинг чиз арендаи ман қиматай бо ман муика кунам сум расход кунам исуса суми калон не бародарҷон ҳам дро 50 рубл да я обушаб гуфти гапо мошинча тоза мешава линия даем да Ярославский шоссе тарафи центр рафтестам саҳар кати инагда тарафи митиши мо да заказ метиян лекин нози ма биромадагим соат 10 бародаро шаб ганда дер омадагӣ будам мондаштагӣ имрӯз дер баромадам ана иншаалло ҳозир ягон заказ гирифта бо пурратар мефаҳмонам биёин ма ҳозир якум очра сухан мекунам бародаро оиди аренда ки ҷо биёбем
арендара шумо метавонед якум муддат, конечно, через паркое ки шумо эконом мегиред, кативаё суҳбат кунед, мумкин ягон каса шумо да совет бития, якум муддат ҳаракат кунед ай тоҷико, якум муддат ҳаракат кунед ай ягон шиносо бигиред. Дар ҳолате ки наёфтен, баъд уже метавонед авито бидроед. Авито дромаден, дар поиск авито мисол мезанен аренда Мерседес, аренда Ауди, аренда БМВ под такси. Мошине ки ма ҳозир кор кардастам бародаро 2020 дизелни Е-класс, ина Ярославский шоссе мада заказ додам. Кандам агане заказ да бародаро, иншалло барам и заказа барам, худо хоҳад бози давом медиҳем. Я 3-4 заказ кардам, рӯзи гап назди масҷид даем, иншалло медроем, ози намози пешина мехунем, уже қариб аср шид, асра мехунему ва меброем далш. Рости гап намозора хондем, баромадем, ма истодам фикр кардам, беҳтарин мешава ки мои хел кунем. Шумо да ҳозир ман пурратар мефаҳмам бародаро. То што ман дар аввали видео шумо да фаҳмондам, ман метавонам ки ҳозир 12 соат кор кунам дар Яндекс Тариф бизнес, пешкаши шумо бигардонам. Лекин шумо прекрасно медонед ки дани момент худаш новогодни празднико сар шудагия, шумораи заказҳо бисёранд. Не только дар бизнес, дар комфортам, дар доставкаам, грузовоям, дигару дигар и бессмысленная, яъне бефоидаи съёмкаи мои ки мақсад именно нашод доходаш съёмка кунем. Чунки ман метавонам ҳозир пага бибурам, пага мисол ҷумъа кор мекунам, кор накунам, агар аз ҳар то бега ман ҳамин хел мегӯям то ки ман 25 000 20 000 дар тарифи бизнес кор мекунам. Кор накунам, агар минимум 20 000 кор мекунам. Чунки дар Яндекс ҳозир спрос калонай, нархҳо калонай, мақсад коэффициент баландай, конкретно кор карда мешава. Мо бояд результатеро нишон бидем ки средний боша. Мақсад мардум бибинад ки мисол стоит ай биброем кор кунем ё не. Ҳозир дар любой тариф спрос бисёр ай. Барои ҳамин ман як хулоса да баромадам ки всё-таки чтобы отложить накунем, дигар рӯз дига саҳна да намонем, и так мо чанд рӯз ждат кардем тарифи бизнеса. Мо ҳозир пурра карда уже шумо да мефаҳмонам. Мисол меёрам, ин ҳамин рӯза худаш ман соати 10 биромадам, соати чанд кор баромадам, 3-4 заказ кардам, назди масҷид рафтам, ина алҳамдулилло бетариф мисол намозомонро хондем, баъдаи намоз баромадем, бо заказҳои телефоном шид, ай сабабе ки ман худам тоқа кор мекунам, мисол интернет магазин, дига корро ман худам пеш мебарам. Мне пришлось гуфти рӯзо ки мисол равам доставка кунам, равам пеши ӯ бародар, чунки клиентай мақсад съёмка. Ман намегӯям ки ман клиентом ама заказом ай шумо боло медонам ё ки ай ютубум боло медонам, не бародаро, чунки пешравии мо мисол ҳам заказ, ҳам дигарш мисол ҳамаш ба дастгирии шумо ай. Якум бошад ҳурмату эҳтиром, конечно шумо дай бародаро. Ман намедонам дигаро чӣ хел фикр мекунанд. Зиндагии ман, кору бору мисол рӯзгори ман якум мисол аз Аллоҳ, дуюм шумо сабаб мешавед, шумо тамошо мекунед, шумо заказ мекунед, шумо рекламаи маро тамошо мекунед, шумо рекламаи мада мисол аппликатсия мекунед, мақсад занг мезанед мерен рӯи рекламаи ман, и пешравии зиндагии ман бародаро. ҳазор раҳмати калон барои иш мисол ман миннатдории худам баён мекунам. Чиро гуфтанӣ бидам, мақсад ман хулоса баровардам, барои мара и беҳтарин мешава ки ман просто съёмка карда дар як ҷо шишта, чӣ хеле ки шумо дидесед ман офис омада съёмка кардастам, пурратар маълумот метам моиди бизнес. Иншааллоҳ баъдаи новогодни празднико дар ҳар як тариф мебурам, рӯзона кор мекунам 12 соат, конкретни результата уже дар руҷа шумо мебинед. ҳозир ман съёмка кунам и ягон фоида надора. И хеле беҳтарин мешава. Шахсоне ки мефаҳманд мара, иншаллоҳ ки мефаҳманд. Шахсоне ки намефаҳманд, мисол метавонед комментария кунед, иншаллоҳ бо дига бародаро шумо да мефаҳмонанд. И хеле беҳтарин мешава. Биёед мо ҳозир по порядку ҳамаша шумо да мефаҳмонам. Ман сразу Яндекс занг задам. Чунки бисёри бародаро мегуфтанд ки ба паспорти тоҷикӣ дар тариф бизнес кор карда намеша. Лекин бидан бародарое ки кор кардастадан. Барои ҳамин ман Яндекс занг задам, аниқ кардам, Яндекс мара гуфт вид на жительство кати мешава, паспорти тоҷикӣ намешава. Но всё же иншааллоҳ ман да ҳозир контактҳои ҳамин бародарое ки дар бизнес кор мекарданд нестанд. Мо мегирем примерно ягон бародари тоҷика хамон попробовать мекунем, чунки иҷаи хелайда ман ваёра ганда намекунам, лекин всё же ҳастаи одамое ки специально мегӯянд намешава. Правиларо вайрон мекунанд дигару дигар. Может быть ман хато кардастам, на самом деле ҳозир қонунҳои наобромадагия барои убедиться шидан, мо иншаллоҳ на ягон бародаре ки боша шумо тамошо кардасен, метавонед дар комментария нависен, иншаллоҳ ман дастгиритон мекунам то мошин получат карда дар бизнес такси кор баромадантон. Ягон майда сум дар кор нестай, фақат як ҳафт шумову видеои дарсӣ барои мардум мехмон мешавад. Дар комментария нависен номерои телефонтона, ман катон связ мебарам, иншааллоҳ курс полностью экзамени Яндексам мегзарем, подават мекунем дар тарифи бизнес. Агар ки шуморо қабул кардан, иншаллоҳ ман худам лично шумо дар мошин меёвам аренда, мебироен такси дар тарафи бизнес кор мекунем. Желательно шахсоне ки забони русиро хуб медонен,
чунки агар ки шумо забони русиро надонен сразу мегӯтонад ки экзамен гузаштан наметавонен мисол камтар проблема мешавад даже экзаменам бигзарен дар бизнес ягон вақт ягон савол метиҳан ягон чи ба кадамони мисол бахшиши зиёд дар ин ҳолат яндекс шуморо метавонад заблокировать кунад лучши шахсоне ки русиро хуб медонен нависен комментарияда иншолло ман дастгирӣ мекунам мошинтон биёвам мисол полностью линия мебурорам и хел хубтар мешавад ва отдельное видео мекунем биёен ман ози шумода мефаҳмонам то што ки медонам мисол барои кор кардан дар тарифи бизнес данный момент то што ма уже шунавидам 3 сол стажи корӣ дар кор мешавад и дар любой тариф ҳам мехеле 3 сол стажи корӣ праваи российский ҳатман ози паспорти тоҷикӣ под вопрос рафтеста 50 на 50 но всё же то што по правилам ма шумода мефаҳмонам вид на жительство ёки шаҳрванди россия бояд бошем барои кор кардан донистани забони русӣ обязательно мисол прям максимум зур бидониней но ход на какие-то вопросы мисол чтобы ответ битен бояд бидонен забони русиро плюсш кадомай ман ози ай плюсш мефаҳмонам шумода баъд конечно уже ай минусш мо ҳама вақт дар бораи плюс гап занем минуса баҷо кунем и хел намешавад мисол меёрам бародарон тарифи бизнес шумо мебуроен якум очад и худш уже плюсай ё мерседес ё бмв ё ауди мегирен мошинтон наклейка надора мошинтон лицензия надора шумо путевой лист пир намекунен иҷара мя хило меган ай пир мекунан ман намедонам мара ягон бор нагуфтиян ман пир накардам мисол путевой лист пир намекунен мошин мерседес ауди бмв сиёҳ мисол шумо уже мерен худаш уже рада как босс как мисол начальник как дигару дигараш хе камтар с позитивом гуфти русо мо хандида вай кунем шумо дар раҳу гаи ман намекунад тамоман 3-4 моҳи ки ман мегардам уже дар бмв дар ауди дар мерседес мара ягон бор милиса ман накардай ғайр айвай ситуатсие ки ман қонуна вайрон кардагим встречка ё ягон корда шуморо ман намекунам шуморо ҳама пропускат мекунад шуморо ҳама ҳурмату эҳтиром мекунад вақти як ҷо поворот карданда сразу ҳама пропускат мекунад яке худо нишон натиҳа ягон каса подрезат кардиам ҳама бечораҳо хаб нестанд хай хитон прекрасно медонем мебинанд меган кия ё за рулён мерседес да кия ё бмв да иҷа камтар кучагӣ меравад плюси и бо ҳастай мақсад шумо метавонед заказои туй бигиред ба бародарои тоҷик 15 000 20 000 шумо мерен мисол мадайна мешавад бисёртар заказ агар кадоми шумо да мошин дар корай барои туй номерои телефон дар рӯи экрана бародарон номерои ватсапа шумо метавонед ватсап да нависен но на данный момент мара мошинам до рестайлингай 2020 но все равно состоянияш хубай худам за рулёмум желаниятон боша ина Москва Московская область любой хизмати марака туи тамошову мисол даруни шаҳр экскурсия да мерседес ина марамат кунен иншалло ки ҳафтаи дига мошини мо ремонт мебирояд дига мошин 2021 кузовои нав полностью экран иншалло хай боушам да дига видео мефаҳмонем кадоме да заказ дар кор мешавад барои туи ина марамат кунен ана мисол и плюси дига бо беғарзаи мисол шумо пеши ёру рафиқ мерем ё ягон кори дига дорем ғайр аз такси бародарое ки ҳастанд ина мисол ягон фирмада кор мекунанд ё ягон мисол встреча деловой дига коро кати мерседес кати хай хубай хитон медонед мисол то што ма дидестам на данный момент хай мошини ма ози аренда 7,5 метам 4,5 мисол 4 чанқай ма 7 метам ай сабаби ки ҳамкорӣ мекунам катишон мисол амо пересечения граница ма дар телеграм якчанд бор реклама карда будам ози бо видеоша мемонам бародаро пурра тамошо кунену лекин ҳатман ай номи ма занг зада абдуғаффор гуфтам мақсад бравен кадоме даки граница дар корай чунки ё бе пересадка мераванд миёянд мисол ина чанд бор ман мошиншона задам бе ягон вай бисёро меган ё урусано дигару диган бародаро ҳо гаптон тоғриву лекин мо ҳамкорӣ мекунем мисол мара бе реклама чанд бор мисол положение дар омадан вақти ман мошиншона задам вақти мошинаш штрафстоянка бурдан мошине ки арендаш 5000 штрафстоянка бурдан 15-20 рӯз дар штрафстоянка хоб буд мақсад ма ягон сум додагӣ нестам ягон сум ай ма гирифтагӣ нестам 3 бор мошиншона задам ҳам бмв ҳам мерседес боям мерседеси дигара хай мисол на бурдан ягон сум додагӣ нестам барои задагӣ бо тимболи ки ма виноват будам бародаро дар ду ситуатсия ё мошинашон каска доштанд плюси ма дига шаҳрҳо мерафтам мошинашон катӣ на бмв катӣ ҳам воронеж рафтам ҳам самара рафтам ҳам саратов рафтам мисол ограничения пробег доранд мада зелёни кардагӣ будам хай ирам ай рӯи ихел бигирем ҳурмату эҳтирому рафторӣ оли иншолло мо отдельно видео мекунем нашод отношения чихел мардум кати гап занем чихел мисол общий язык биёвем чихел ҳурмату эҳтиром кунем чтобы морам ҳурмат кунанд отдельно видео мекунам дар ин вақте ки мисол ман мошина зада будам чихел бигум ман ёра реклама намекардам мо просто бародарӣ мекардем мо просто рафтомад мекардем отношения хуб доштем барои ҳамин бародаро беҳтарин мешавад ина видео
Бародаро, боётон бошад, сурат равон кардагӣ будум. Нашуд пересечения граница, гуфтем интерес кунем максимально бизнес комфорт барои бародарое ки мехоҳанд пересекат кунанд. Имрӯз омадам ай пеш гуфтем сиёмка кунем. Константинам ҳамиҷай. Мумкин ки бисёритон бидонем, бисёритон не. Ну скажи что-нибудь там на таджикском, не выучил еще? Не, я только на армянском умею, и то когда пьяный. И то когда пьяный, да? Бачако боётон бошам, BMW доштум задабдум, на Мерседесе ки штрафстоянка бурдам, мадишнико хабдавдан, ҳамаш мошиноям яй рафиқи наздикай. Ина мошин медроем ози пуратар сиёмка мекунем. Ина бародаро гуфтем чи ба 9000, нигоҳ кунем 9000, фақат 6 нафар, 1 нафар дар пеш мешина, 3 нафар дар ақиб, 2 нафар дар иҷа. 6 нафар 9000. Нигоҳ кунед, инаи вариант аст. Ира ози иншоалло бо мешава ки садират куни обратно. Мисол вақте ки рада гишта монди заказ мекунӣ, ҷара меҷека и поён мефроя. Ура худаш медона. Поён мефроя и да иҷа места. Мисол шумо да максимально комфортняй. Ма примерно бишинам нишон битум. Ина бародаро. Мақсад инами вариант кати. Ина дар дарун кофе, чой, зарядник, даринаи угу бародаро, зарядникошон. У вас свои зарядники будут? Да, да, мы их вытащили сейчас перед мойкой. Мойка медрони гуфта, зарядникора снимать кардиам. Ина максимальный комфортность бародаро, марамат кунед. Чисто барои бародарое ки максимально мехоҳанд комфортно ва бизнес гуфти гапо представительский, яъне кучагиш бигирем президентский вариант. Плюсش чие ки мошина рада ман намекан хитон медонен. So я бор дига нишон битум полностью. Ака ҷои инуваеш нестай гуфти гапо бародаро, кадоме да ки интересняй конечно. Нарх хеле ки гуфтам 9000 бародаро даи, ана касе ки мехоҳа арзонтар ҳастай ҳамин хел вариант Peugeot Pagam меоягуф дар вай 8000 мешава. А Peugeot сколько человек поместится? Peugeot 7. Peugeot 7 человек, но тоже такие же места, то есть большие, да, пространства. Ланговая, черная тоже. Да. А на таджикском что-нибудь? Оли ёдаш метем бародаро. Марамат кунен, номерошонда зам занен, максимально телефонша гуфти гапо хаб намонем бародаро, результати хуб нишон метем бародаро да равон кунену, аями ситуация в курсе. Кич хелки да видео фаҳмондум, метавонен бо як бор дига шиносотон да совет тенум, мо далши давом метем. Плюсоша фаҳмондум, основной нашод доходмон бародаро, арендаи мошин примерно ай 4300 где-то ҳамихел сар мешава, 2019 сол. 2019 сол мошин 4000 примерно 4300, 2020 4500, 4700 ҳамихел мерава, 2021 5000, 5300, 5500 уже ай мошино зависит мекунад. Audi, BMW, Mercedes. Савол бисёр меояд ки Mercedes бигирем ё BMW. Конечно, Mercedes якум очад ҳама вақт дар приоритете, чунки ма вақти BMW кати мегаштам, як рӯзда 5-6 заказ матвинид мешид специально сабаби ки BMW буд. Мисол бисёру заказ мекунанд, мебинам BMW, атминид мекунанд, Mercedes боша, заказа мегиранд. Доходаш. Бародаро, оиди доходаш ма шумо да мефаҳмонам средний. Ина мисол меорем бе ягон праздник, бе ягон чи шумо кор меброем, шумо метавонед смело, ҳай конечно инҷа рейтинг зависит мекунаву, мисол бали приоритетон платина дигару дигар. Агар ки ҳамаш хуб боша, шумо спокойно метавонед 15000, 16000 рӯзушта кор кунед. Мисол 5000 аренда мешава, 1000 рубл мисол 2000 зур брава, агар 2000 мерава, лекин 1000 рубл як рӯзда бензин барои чи ки ё кам мехӯранд, 6-7 литр дизел, бисёртараш дизелай ҳаракат кунед, дизел бигиред. Конечно, уже 8000, 10000 тоза шумо кор мекунед. Ё ки корам накунед 7000. Заказо ё бад ранги эконому комфорт нест. Шумо метавонед мисол да як рӯз 10-15 заказ кунед, ҳамон сума кор кунед, мисол рӯзи дар рӯз да мошин шиштагиен. Ва метавонед мисол хонагап мезанед, телефон бозӣ мекунед. Ин ама да бисёртар хубай, чунки ма бисёри корум дар интернетай. Пока заказ дорум, хай узи нест итали, узи заказ дум ба думай, лекин бисёр вақт меша 15 минут, 20 минут, 1 соат шумо заказ дад мекунед, лекин я заказ меоя 1000 рубл, 1500. Инаи моментҳо ҳастанд. Мисол оиди депозиташ, депозито ҳаракат кунед, мисол тай 20000 ҳама вақт кайтон дошта бошед, чунки любой компания ки любой парке ки мошин метия, ай 20000 сар мешава. 20, 30, 50 ҳамихел мерава. Бо бисёриҳо ҳастанд ки мисол разбиват мекунанд, шумо метавонед 5000 битен, бо ҳар рӯз мисол ай картатон снимат мекунанд, то есть ай баланстон снимат мекунанд. Ана основной чиз и минусай. Минусош ҳама шумо да мефаҳмам бародаро. Ирам ай парк зависит мекунад, ай кадом парк шумо мошин мегиред, конечно дар ҳолате ки мезанед бисёриҳо штрафтон мекунанд 15-20000 вақте ки шумо виноватен, мошин обязательно каска дора. Баъд ҷа як момента ки шумо мошина гирифтен, мисол расчетотона бигирен ки рӯзе ки шумо кор намеброем, по-любому бояд 5000 битен. Это их не волнует. Парк, мисол парк да всё равно, ты кор мекунӣ, кор намекунӣ, бояд бити.
максимум 2 роз метавонӣ просроченӣ кунӣ арендата, не ки 2 роз пас по-любому битӣ. Мисол ирам ай парк зависид мекунад, ай отношения шумо зависид мекунад. Мисол ана тариф фақат Яндекс шумо кор карда метавонед, да драйвер да дигар ҷо гирифта наметавонед, чунки и уже белитсензия мешава, шуморо метавонанд ранги ман маҳкам кунанд мошинтона. Вақти ман дар драйвер кор мекардам, да драйвер Toyota Camry монда гирифтам, Mercedes кад мерафтам, клиентора мегирифтам, мара гирифтам маҳкам кардам, то есть мошин ма бурдам маҳкам кардам 15 сутка. Мисол бо мада повезло шид, худо дод ки мисол алҳамдулилла, мисол чӣ бигӯм, аввал охир худо конечно отношения мо хуб буд, мо ягон сум надодем нашуд простои автомобиля, то есть мошин вақте ки штрафстоян ка бисёри паркҳо мегӯям ада фарқи чи виноват ты будӣ, беги мошина биброр арендара бите. Барои ҳамин ман мисол овардистам, урусан мақсад положение даромадан ма ягон сум надодам. Бо савол бисёртар меояд оиди костюм брук обязательно бародаро дресс-код меган, костюм бруки сиёҳ ёки тёмно-синий ёки тёмно-серый, туфли обязательно, носки сиёҳ, киртай сафед, майка сафед, мисол полностью. Ягон соат классический, очки боша классический, мисол вақте ки шумо зрениятон чия ёки мисол берун автовай очки мемонед, хеле кепка хеле гапуча мумкин нест. Дар даруни мошин бояд ягон намуд посторонний предмет, яъне мисол ягон хеле кашол мекунанд дар трезои, мисол ягон чудамо перчатки боксу дигар гапо бояд набоша. Фақат як курткачаи сиёҳ дар багаж, ҳамурам баҷо када хушрӯ мемонем, вақти тайни покупател шава рейтинги шумо поён мефурояд. Бояд инами стандартҳоро шумо максимально соблюдат кунед. Оиди правилао дигараш бародаро, чӣ хеле ки ман фаҳмонда будам дар телеграм, обязательно дар мошин бояд об боша, зонтик, трост зонтик меган, чӣ хеле меган сиёҳай, зарядик барои клиенто, шнурое ки ҳастанд сета шнур доранд ку обични USB аста, мисол Type-C баъд iPhone. Ё ҳатман телефон ки гап задан, телефон нигоҳ кардан мумкин нест тамоман сразу заблокируд мекунанд. Агар тайни покупател боша, бояд экзамена аз ҳар бигзарӣ. Меган ки дар ҳуй кардан безебай. Гаптон 100% маъқулай бародаро. 2020 ма бромада будам тарифи бизнес, як ҳафта кор карда будам мошини якакати. Мадам камтар маъқул нашида буд, бо бисёр мегаштем исусу, ай сабаби ки ҳо дарои мекардем, лекин на данный момент уже бисёртар ина ма ози кор кардастам. Ҳами як рӯз агар я смена кор кунӣ, зуруи кунӣ, сеташта дарои мекунӣ ё не. Барои чӣ ки мисол дар тарифи бизнес шумо расчётотона бигирем ки иҷа мисол одамои на хеле соф, чӣ хел бахшиш кушагӣ бигирем, на хеле арангу баранг мисол намешинанда ё хутон прекрасно медонед. Солидни одамои сумдор, мисол одамое ки зиндагӣ дидагиян, одамое ки мақсад паняткашон уже более богатый смысл катия, мисол да иҷа бо клиентотона бисёр мешава, аётон аброрем, точкаҳоро ҳама вақт правилно мемонанд, вовремя мефуроянд. Редкий случай меша ки ягон 10 минут 15 минут задержка мекунад. Мисол ҳаму омада баробар мисол худаш дара ҳуй мекунад. Ё ки мисол бисёртараш дар комментария указат мекунад, чӣ хеле ки комментария даста ку мисол касе такси кор мекунад мара медона, нависагия ки не звоните пассажиру. Мақсад дар комментария указат кардагия ки дверь открою самостоятельно. Дар ин ҳолат шумо дара ҳуй намекунед. Вақте ки аэропорт бошад заказо, шумо меоед мисол оли дар экзамен шумо мебинед, вақте заказ аэропорт боша пеши подъезд, пеши ягон мисол бар ягон чизе ки омадӣ мефуроӣ, якон сумкаша мегири адилна, дара ҳуй мекунӣ, пассажир мешина, баъд сумкара мегири, багажда мемонӣ. Хай корай меҳнати ҳалолай, ман намедонам аки дар иҷа чӣ бигӯм, ҳалолай ҳаромай, мумкин ягонта шумода маъқул нашава, мумкин ягонта шумода маъқул шава, но по сравнении того, что мисол дар эконом да дигар тарифҳо ҳастанд, мисол чема яму ваёда, ман фикр мекунам ин хела хубтарай, мисол барои шахсан бародарое ки мехоҳанд кор кунанд. Ин ҳами хеле нервный система нест. Музика гӯш намекунӣ, мумкин нестай. Фақат пассажир пирса, баъд мегирӣ гӯш мекунӣ. Мисол хап мерай, хап миёй, хап мерай, хап миёй. Ин хеле соф пиано, сигарет бикашам, ин хеле гапо нест. Амма порядочный, адекватный, мошина ҳама вақт бояд тоза боша ва самое главное чиёвиёй бақувват дорад, бақувват. Мада печ намемонам, мисол бе ягон тариф, ман дар экономам кор мекардам, но 500 рубл, 1000 рубл, 5000, 3000, 2000, вроде мемонанд. Аки ҷамъ бо чӣ бигӯм, ай шумо зависид мекунад ки чӣ хел шумо гап мезанед, чӣ хел шумо механдену дигар. Ман дар любой тариф я намуд рафтор мекунам кати клиентон, мози шумода примерно мефаҳмонам ситуацияра чӣ хелай. Мисол меорем, ман омадам пеши пассажир расидам. Дара ҳуй кардам, накардам, неважно, пассажир шишт. Добрый день, мега клиент, мақсад ман адреса диктовать мекунам. Мисол меорем, Тверская, Ямская, 21, верно? Клиент мега верно. Юки мисол неверно. Иҷарам хутон медонем. Ман дар любой тариф ҳамира мегуфтам. Баъд поехалира меҷикам, якам адреса диктовать мекунам, баъд меҷикам поехалира. Ба мада нишон метиҳад 20 минут, ним соат, 40 минут. Ман мегӯм намехад 40 минут. Не опаздываем нормально?
ва механдам, мега нормально. Мисол ман дар бизнес намегум оиди музыка, аввал дар эконом мегуфтам, дар бизнес мумкин нест. Ба мегуфтам как ехать побыстрее, поспокойнее. Ба мегуфт на твое усмотрение, ёки мегуфт побыстрее, ёки поспокойнее. Баъди ки рафтем, баъд дар ҳамин бизнес бо ҳастаки баъд мепурси, будет ли у вас пожелание по поездке? Все, чётко гап мезани, хандида ку, бо хто медони ки волан Гулистон мешавад. Аку мо ҳамиқа гап мезанам, ҷои вайаш неста, лекин мешавад момент дар раҳ уруда бачаҳо маро мешиносанд, мисол хай меоянд, чақчақ мекунем, салом алейк мекунем, мефаҳмонем, мисол баъд пассажирон меоянд, хай бударавӣ мекунем, мерам. Як рӯз ситуатсияи хешид дар аэропорт Шереметьево, як рӯз. Ман вайёро виноват намекунам, ман вайёро бад намекунам, просто ситуатсияи хел буд. Як саволош метавонам, гуфтам, мара Мерседес катиё, як чанд сол пеш буд. Ёки ҳамин недавно буд, хеле буд. В общем, иди мега. Иди отсюда мега, ман кленч дадору мега. Дебил, гуфтам, хеле я шапало зам, гуфтам, давка. Мақсад, хеле не ки бихези камтар безе мешам оз бугум. Ай пишти кунуш бадави пассажира. Не. Просто спокойно по правилам, по стандарту, тамом. Ки меган зонтик мегири, медави, уна зонтика ма ози гуфтам, ку бояд зонтик дар мошин боша, лекин ягон бор зонтик уй накардам, боронидам, дигар дам. Ҳастай, урусоя медаван зонтикави мекунанд, дигар лебой кор мекунем, бо бигирам оваҳуй кунам бетум шона, не охи. Ака дуо мекунем ки ҳамин видео барои шумо камтар полез нашид. Агар ягон камбудӣ боша нависен, иншолло мо дар оянда ислоҳ мекунем ҳатман. Хутон прекрасно медонем ки қариб ҳама комментарияро ман мехонам. Первые 200 комментариев, первые якум 200 комментария ки мешам, ман ҳатман мехонам, мумкин ки аз 100-80 ҷавоб бидам. Барои ҳамин смело бародаро обращаться кунем, комментария нависен, ягон камбудӣ боша, иншолло ислоҳ мекунам. Ягон идея боша барои видео нависен ва самое главное, ай хотиртон наброем бародаро, я бор дигар такрор мекунам, оиди интернет магазине ки ма кушодагим ози дар наличи ҳама намуди iPhone дорем, бисёртар популярный ози iPhone XR дар корпуси iPhone 14, дар корпуси iPhone 13 рафтеста, ягон майда отличаться намекунен iPhone 14, iPhone 13, дубликат нестай, 100% оригинал, просто корпуси гайда задагия XR. Уже нафрухта бошам я 50-60 та 100 та уже рафтагия, аку оптима мо ҳисоб кунем, барои ки бародарои Тоҷикистон ам харидан мо 20 та 30 та оптим, ягон жалоба нашидай, алҳамдулилло. Цена примерно 23-24 ҳазор мешава бародаро, 1 сол гарантия, чихол, стекло, подарок. Дарони Москва, Московская область, хай бо доставка, мисол расстояние шумо зависит мекунад. Барои чи ман гуфтам, цена изменяд мешава примерно 23-24 ҳазор, бародаро ман аввал 22 ҳазор мефурохтам, чунки ман 18 ҳазор, 19 ҳазор рости гап оптом мегирифтам. Бо отдельно ман сертификат мегирифтам барои 1 сол гарантия гуфта, плюс чихол, стекло, хай примерно 2000 рубл ҳар хел мода мемонд. Но данный момент шумо прекрасно медонед ки доллар бозӣ кардестай, рубл фуромадестай, аями сабаб айфону доллар кати харида мешавад тарафи Хитой, я тарафи Дубай, я тарафи Америка, дигар. Майра барои чи гуфтестам ки телеграм да яд бор хеле камтар гапу чап шид ки ма ценаҳоро бардошта бошам якабы из-за того, что заказ бисёр бачид. Заказ бисёр шидум, ма аи сабаб сума набардоштам бародаро. Ма аи сабаб бардоштам ки ма ҳози оптиме ки аввал 17-18 ҳазори мегирифтам, ҳози ма оптим 20 ҳазори гирифтестам. 19 ҳазор, 20 ҳазор плюс бо ма болоида расход дорам. Барои ҳамин беҳтарин мешавад ки пеша як комментария нависан, якам камтар боварӣ кунед дар ҳамун суханотон ки придётся отвечать гуфтиёрисо. Боқӣ дар панои алло бошем бародаро, ягон камбудӣ боша, алло нигабон. Астағфируллоҳ. Ягон овоз набро бевози, я минут без тамом. Ягон камбудӣ боша бародаро нависен, иншалло ки дар оянда ислоҳ мекунем. Ҳатман ба воситаи WhatsApp, Viber, Imo чихел метонем ба шиносотон равон кунем. Боқӣ дар панои алло. Ссылкаи Telegram поён дай обязательно подписаться кунем. Ассалому алайкум.